ntabwo byumvikana. Abakobwa bambaye aya ni amakipe yo mu Rwanda. Aya makipe yo mu cyasa buri gihe aza bagiye gutsinda cyane
This is the time of the day, qualifier, and of course this is champion in Germany National Basketball from Madagascar. And of course today we saw a from Mozambique, Pedro Diario, this is qualified for the past 2020. Voglio sottolineare questa arrivata del video na GDP.
era quase gutoza. arabizi nawe iyo tekinike yo gusimbuza bwataye substitution niyo nidanje Leon yabakuyemo kubera igiti cy'abafana live abantu yabakanye kabisa yabakoreye
ntabwo mbizi kabisa ariko biranashoboka birashoboka kabisa byonyine nk'ijana kenshi ni nimugoroba imyitozo byose ni nimugoroba Timeout for GNC, 38.45. Taking for GNC. It's the final game for the Argentine 2020 basketball match.
n'ubundi gihe uranga katujyane
Yine ben de bir biraz konuyu olarak konuşuyor. Shaka African kid. Ya skor biram. Ani magape. Sesa. Anaweza huko wakiteramu Beri wala. Hata na nakupindi. That's ano ni mashamba nyare mai
carrying out yongeyeho bakubaga na kabiri ndagihagarira iwacu umufana w'amarenga ufannye ryari ko numva umwuka warangiyemo none
Yeah, they've been moving down.
ntabwo yagera niba isigaye itandatu ijana yagera nawe yagera n'ejo bundi niyo yasize kandi ari bwayo ifite komite nyinshi wenda yize kuri 90 niba ari nane
akababiri